Division clear to te chibai ule PC van moi kania Serchhiop Vangkhua lo ngai thlang u Nimin Khan Serchhip District Hospital National TB Control Program noya TBNAAT CBNAAT Catridge based nucleic acid amplification test to Dr. Laldawngliana Sailo Chief Medical Officer Serchhip chuan hawng Hehun hi Dr. Lalnun hi makiang te District TB Officer in Kaishwain Dr. Zedi Lalmuan Oma District Medical Superintendent le Serchhip Dr. Chen Khatten antel puyani kumsang hi somni pakhat January atanga vo intleng in Serchhip District ka TB dam lo somnga pasari omto in enkol dam to mi som pariatan oma enkol lai mek mi som thum paruk omin mi pathum an boral to ani CBNAAT hian arwalin sample pali test kheini im darkar ni chungin result kim chang apetheyani tuna CBNAAT lab an honta ki TB big chau enna tura buat sai ni in state chen khata chuan TB mai ni lo Covid19 le natna dang chi som panga chuang ennan mangani Tukina Covid19 dinhmun thar berah mi sang khat za somnga pasarin an kai ti hmuhchhuah nia sample test zawng zat sing khat sang thum somli zinga za pariat point pathum patni an positive a niminah Serchhip pa hrikai mi som patni hmuhbelh le ani tun dinhmuna hrikai to zawng za thi mi singa sangkwa za som pakwa an nia mi singli sangkwa za sari somkwa pariat enkol dam an ni to a enkol lai mek hi mi sangkwa za pasari tlingin mi zahni som pali in an thi pui to ani Nimin Khan ZMC RT-PCR laboratory sample test ringa mi zahni som thum pathum an positive a thunat laboratory sample test a mi som rupariat positive ve bokin rapid antigen test manga Covid19 positive hmuhchhuah thar mi zariat somnga patni anom ve bok ZMC RT-PCR atanga hmuhchhuah mi zahni som thum pathum te hi Aizawl district vek an ni a thunat test ringa positive muthar somruk pariat zinga hian Nucleic district tam berin mi som thum lai an ni a Champhai district ka po mi som ni pariat hmuhbelh ni in Lunglei district ka mi pakwa ba ka Aizawl district atangin mi pakhat hmuhbelh ani vele bok rapid antigen test manga hmuhbelh mi zariat somnga pahnih zinga hian Aizawl district atangin mi zali somli pakhat hmuhbelh ani a Serchhip District ka mi somriat pariat hmuhbelh ani boka Champhai district ka mi somsari pathum Lunglei district ka mi somsari pakhat Siaha district ka mi somsari Longtlai district ka mi somnga pasari Mamit district ka mi somthum panga Khozol district ka mi pali Nathial district ka mi pakhat baka Serchhip district atangin mi som pahnih hmuhbelh ani vele bok Serchhip district atanga hmuhbelh mi som pahnih zinga pasari te hi Serchhip khua an ni a mi pa pathum kumsom ni pahnih le kumsom thum pathum le meichia pali kumsom pathum kumsom paruk kumsom pariat le kumsom ni positive contact atanga hrikai an ni a symptom nei mi pahnih an oma heti lai hian Aizawl Police Training School atangin hrikai mi pali hmuhchhuah bel ani ve boka mi pa kumsom thum mi le meichia pathum kumsom ni pali le kumsom nga pakhat an ni a positive contact atanga hrikai mi pathum le hrikai na chui ngai mi pakhat ni in symptom nei an om lovani anni ba ka hian Serchhip AOC veng atangin mi pakhat hmuhbelh ni in mi pa kumsomli pangami injin hnel wanga sample test hrikai na chui ngai symptom nei lovani vo in khan hrikai enkol dam chhuati ranom lova hrikai pali hmuhbelh ni in Serchhip tui khwa veng atangin mi pahnih ba ka Aizawl atangin mi pahnih hmuhbelh ani le bok report nu hnung berah atanga alandanin Serchhip district ka hrikai hmuhchhuah chu mi sangkhat somni pakwa ni in anzinga mi zakwa somli pathum te chu enkol dam an ni to a tuna hian hrikai enkol lai mi somriat pali an la om mek ani Nimin Khan Serchhip District ka African Swine Fever ASF anga Vawk thi som pahnih chinchhia bel le ani Nimin Khan Serchhip District ka Khopalia ASF wangin Vawk som pahnih athile a New Serchhip a Vawk paruk thi invent chunga pathum Chan Maria pahnih le keichuma Vawk pakhat athi a heti hian Serchhip District ka ASF wanga Vawk thi chu sangthum zali somkwa paruk atling to ani Nimin Khan keichuma Vawk som ni pariat Chan Maria paruk le Serchhip mualpuya Vawk pakhat swat le ni in Serchhip District ka Vawk sang ni zariat somnga pakhat swat ani to bokani Vo in chohma dar som pakhat khan Mizoram Secretariat main building lu na pui ber gate number 1 a Mizoram Police Headquarters lam malak na a lei portable baggage scanner bungrua ipte le thildang enfia na khol chu manchan thei turin additional chief secretary Pu J.C ram thanga chuan hawng
portable baggage scanner honna pwala inkhom toy bwa se additional chief secretary chuan home department malak na a Mizoram office pui berah ven himna atanga tangkai tak khawl thar man ani don ta chulom omati a ramral muanga omnima ila inral rin na thla thlam ero afu lo thu aseya police headquarters lam how tu tele thok tu te malak na fak omti soin Mizoram sarkar hun poi mo sang sanga thataka ven himna na an tho chulom omati thu Pu J.C ram thanga chuan asoyani honna huna hian additional SP Security General Administration Department Officer te GAD chunga Secretariat Administration Wing Officer tele Home Department nam how tu te ba ka som big mi chen khat an telani portable baggage scanner hi assistant to state for modernization of police force scheme hnuai sanghi som paria ta chang sanghi som pakwa atan pali le sanghi som pakwa chang sanghi som atan pali central sarkar chang mu ani a East India Consortium hne changin portable baggage scanner model Christian 6040 pariat leyani he khol te hi SP security kutada ni in anni hian ada na hmun tur te boy puin mineko main building nen hian aizol khapui chunga hmun poimo security ti that ngai zwal hmun paruka da ani he portable baggage scanner mang hian Mizoram Secretariat building alut le chuak te ipte bungrwa le thil dang dang te scan ani do na achunga enge omti hongkher lovina shia theidona I enkol na hi secretariat ven himna thok mek tu Mizoram Police Security ten ankal pui donani baggage scanner call hi Vendan Technologies Noida UP te siamani a Christian 6040 hi multi energy x-ray baggage scanner angchi hi ani airport sarkar office lian le metro ate man ani tlang pui black and white le colorin askan theya 20 screen image recall le image hnuai khat chuang a store theyani Voin Khan Transport Minister Pu J.C Nuntluangan SAD Conference Hall Mineko a mipuiten online manga chia le Transport Department atanga mamo poimo sang sang ol sam taka an nei theina tur online payment system atlang zar Minister Pu J.C Nuntluanga chuan lir theinei tu tele a mang tu te tan Department dora all sam theina zongin department chuan ngai tuana na satakin asenga voina NIC SBI le transport department te tho hona in online payment hon aloni ta chu alom om tak zetani ati transport department chuan online payment siam turin hun rei takma ala to a boy pui ngai tam tak a omba ka nikum lama changa shipui lenga wangin du anga chakin ma la ka harsa a chuti rwalin lockdown na wangin mi pui tan motor kai noi chia pe ka har satta ka wangin online payment chu ama the angbera bwa sai chulna na satakin anor boka voina mi pui man thei turat lang zar aloni ta chu alom om tak zetani Puti J.C Nuntluanga chuan ati transport minister chuan transport department malak na sang he huna hian atar langa August ni somni pasari sang ni somni pakhat khan notice minister conference post shipping and waterways tangtu union minister Pu Sarbananda Shanawal kai shuaya neya inland water transport a Mizoram in ma kan son ve theina tur thlenin sungdo na lama le tourism lama chorchang kai ani dan tur te athlena khothlang tui pui tui chong lui develop na tur DPR chu pom sakin inspection team ron tirin malak ani ngal do ni in minister chuan soi chim tui pui luya na thial bul atanga tui pui di atanga lo masu thleng long leng manga in kalpo ani theina turin Ministry of Shipping in Techno Economic Feasibility Study e-tender chua tura thuron apek angin tuna hian e-tender chua tura pe felvek to ani thu Puti J.C Nuntluanga chuan soya National Waterway 102 point to tlong luipo passenger chuan thei na tura longa kal na turin ma arang lamalak sak turin athleng to ti asoibok Puti J.C Nuntluanga chuan passenger pur motora vehicle location checking system bun turin transport department in ma alak me thu asoya vehicle checking device Vwana motora chuan passenger 10 an sahim na konga har satna an to thula me tur panic button in vwa an me khan rang takin transport department le police lamin an che thei ngal dona abik takin me chia te him na atan achangkai le don minister chuan na tibok june ninga sang ni som ni khan State Bank of India and payment gateway chungchanga MOU sign ni in transport department SBI le NIC te chang kopin online payment hi mi pui te man chang kai thei turin an buat saya online payment man thei na hi lom nya chenani a vehicle document kai noi thil poimo registration permit renewal duplicate permit tax payment special permit fitness renewal fee ownership
transfer fee, issue of NOC, registration renewal, duplicate registration certificate le address clark te chu parivahan.government.in parivahan kaltlangin ati theidona license kai noi learner license, driving license, conductor license, license renewal, ming address le thalak thak duplicate driving license le conductor license le phone number update te chu sarathi parivahan.government.in sarathi service kaltlangin dil theidonani Voin program hi Transport Department Commissioner Puketi Beicho chuan kai hruaiin Transport Director Pu Lalram Moy baka SBI le NIC IO ten thu an soyani Nimin pia August ni somni pakwa sang ni somni pakhat lai lama langkai luiatla biak thanvula kumsom thum pasari bung thuam ruang chu atlak na achanga kilometer rukvela la lui moi khobula mu ani Lui moi hi langkai lui kama kho omani a tukin Secretariat vel khan tuin ruang ron len chu an hmu a lui kama an hmuhchhuah ta ani ruang hi apuam man viang ni asia tani nimin pia August ni somni pakwa sang ni somni pakhat khan biak thanvula kumsom thum pasari sonof sang than moi le achian bazar zawliana kumsom li bung thuami te chuan langkai lui ra le lam tripura lama zuinin an kala an ho lam chu langkai luya hian che swalin hemizan hian achian pa ero langkai lui bula bru vaw nei te thlama ariak thunga zarzo liani hi helai lui bula thlam nei bru te chuan riak ve mei turin an soma am ero chu zarzo liani hian du lovin lui chu akan luya Mizoram lamakai paycheck to ti a chuan apil de bor bora tuite po a hak ni a an sha thu vaw kamachanga lo thir tu bru pakhat chuan asoi tui atamin a khawle a lui wang kan zawng a kalmil lei thei ani lawa wangin apai watin akal phei zela lui koi thlang lam ma aliam an huzui thei talawni in an soi biak thanvula chu ra le lam akai phei ni a ngain a chiam bazar zawa chu thlam lama an hruai chawa chu ta chuan riak ta ani biak thanvula hi in lama a thlen tak mai lawa wangin nimin sing lama khotlangin an ngai venta a tuya che swalin atlahlum ani rinna an nei ta ani Nimin ni lengin bung chuam khotlangin tuit la zun na hi an thoka nizan lama tuye chet vel har sata wangin vaw kam hun engemaw zata a thei ang anin ruang thli thlain an duty zan khwa a voin Secretariat vel khan tuin a ruang a ron len chu an hmu a lui kama an hmuhchhuah ta ani bung chuam hi ma mi district khwam chunga omni in kumsang ni som pathuma tui kuk helten tlangwal zar zo kima an ka hlum awanga buaina ron ir chhuar chan na mun kha ani Nimin tlai darli le achan vevel khan champaya chanem building IB vengami lu na bula Maruti 800 pakhatin ke akalna footpath fencing om na bulami chu na takin asu a lirthe chuang mi pathum zinga patni chu damdoi in panpui an nit nuwa an boral nun na chan ta te hi zo sang le na kumsom thum panga zo tlang le lal chan dama kumsom thum pali ngur khwa ni in kar hi a break a fel ni asia tani a chak taka atlan lain laldu oma kumsom thum mi chu motora tang hian azwang chuaka liam na lutuk lo atwarani kar chet swalna a liam tuar te chu champhai district hospital panpui an ni a an liam tuar zo lovin zo sang liana de lal chan dama te hi an thi ani champhai police ten thil ti tur chu la piang te am ti fel nu a boral te ruang chu an mani chen na ina lak ni in vo in khan vui liam an ni lir thei che swal chan dik tak ero hriat alani ri lovani Chief Minister Mizoram thanga chu Nimin Khan Second Assam Rifles Battalion Commandant Colonel Rajesh Kumar Nayak chuan apisa a hmu in aningkom Second Assam Rifles Battalion te hi aizola kumin July thla khan Manipur atanga ron insonin Mizoram anron omvoi khatna ani a Chief Minister chuan rui hlo le ral thuam to ruk do na konga te dan lova ramrika na mishing lut le ven himna kong dang danga Assam Rifles tenen tho hona chatak an nei chunzom theize la bei sei thu ashila Colonel Nayak chuan Mizo mi puile sarkar nen tho hona chatak an nei chho a bei sei thu asoyani Asama tuiliana wangin district som ni pakhata cheng mi pui nuai thum sing rukle sang thum chuangin har satna an tok mek Darkar som ni palikal ta chung khan tuiliana wang hian mi panin nunna an chan to a state chunga lui enge maza chu an chim chin chhozelin lo om chin chiana an pel to ani
Kaziranga National Park po za som sari tuina chim to a mi pui har san na tok te pui tur hian district thunei tu ten chom dol na an pe chuaka tuilian hian thlai chin na hmun tam tak a chim chebokani kumsom ni zet an chenchil hnuah US sipai te chu nizan khan Afghanistan atangin an inthiar chuak felta US sipai te hian Kabul airport a sipai motor za don ba ka thlona engemozat an hnuchia heng ba ka hian rocket ka thlak na khol an bun po an hnuchia tel boka ama ero chu heng an thil hnuchia ho hi manzui thei lovin an ti chevek thungani US in silai le sipai manrua le thuam Afghan sipai te hne na alo pek to te chu Taliban te hian Kabul an lak khan an mang ta hlau thunga Taliban te chuan US thlona hnung berin Afghanistan a thlo chwa san rual hian silai te kapri in an loma US in an manrua ati chiat an hnuchia te chu Taliban lam hian na khomin an enfia na sahle ni in Los Angeles Times report chuan tar lang US le a tho puiram dangten Kabul airport an ven him chung hian civil mi nuai khat sing hi sang thum chuang hruai chuani in sang rukvel chu American an ni a tuna hian Afghanistan chwa san du US mi le sa zatni borvel an la omni in Secretary of State Antony Blinken chuan soya am ero chu Taliban ten an lo in tiam to angin he heng ho du mi zatni borvel la om te hi ho tir vek an ni don ti asoi bok President Joe Biden point heng mi pui shwai chua an ni konga rim taka thok tu te chunga lom thu asoya heti lai hian mania US sipai ten airport thi chil bom chung changa meizang hlap tu John manga anda that chung changa thu thar om le in kha John awangkhan Afghan civil mi engemazatin hliam an tuar ni achoi ani a anjinga hian no pang paruk ba ka US sipai te ta na chong le tu pakhat po atel ve ni asoi ani boka he thil thleng chung chang hi Pentagon chuan a chui zui me kani tun nai in fiam na thu thar langsar i lo ngai thlang voin hi English Premier League transfer bazar top ni ani a club tin te am player du lalu turin an man hlel loma West Ham chuan CSKA Moscow atangin Croatia International Nucleic chu pal maktadwai somni panga point pasari in an laluta kumnga dai contract an zia pui Tottenham chuan ulfatangin Ruben Neves chu pal maktadwai somli in laklu an tummeka he thubwa sai lai thleng hi chuan in biak na alakal mek Juventus chuan kumni hnuah an player Louis Mozekin chu Everton atangin kumni chung lonatan an la let Chelsea midfielder Timo Bakayoko chuan loan in AC Milan azom fel Norwich City chuan double loan signing ne in FC Rostov atangin Norway midfielder Matthias Norman le Schalke atangin Turkey centre back Ozan Kabak te an la lut Brazilian winger William chuan contract ti top tura Arsenal nen anin rem hnuah kumni dai contract nei ma se a contract hi ti topin anram Brazil lama akir William hian Brazilian club Corinthians azom dona Arsenal a kar khata pound nuai ni sang singli hlo zel ain alo chor chwa na club akir le athlang ta zo kani Daniel James chuan Manchester United atangin Leeds United chu he thuba se lai thleng hian azom don ni asoi ani a Leeds le Manchester te chu euro million somni pariat verin anin rem ni a report ani khati zong kha Serchhiop Vangkhua kan ti chwa thei chu ni